Kotupitete aboloboloun nakwa na jaun tomaniko somero lukado Teso owailo ingito na kayusi na lachuno aparit na wongonet somero loka Teso college Aloet ngesibu opedo ingaren kotomo Teso owailo de Sharun enaba kwatra kaisa kankedi wuni kotoma doketait na sodit results lo S4 lemi darto ni lo karaje ni salomto do alomto results munu upona lota adokerait na sodit ne ba sam sugunbe division 1 idwe akwatata kaisa kanyalu wuni rana doktor ni kiara telakari karu kaufikere dokerait na division 2 idumoti dwe akwatata kidika nyape so police alama kapesenero pale alama kapa shisana kinaka chama tumutoni na consider stakeholders lo boto no PTA kere ya maso Habalo pasebe itegel kinalole karulo narai etubitosi duwe adoketait ne joko noi ibori shala mikitori nyesilo asuban karu je do PTJ 2020 potadumutos 127 in division 1 ituti bobongo okaru je lo 2019 apotuso adumutos akasa kanyara lukanyape but our best had got 8 for 8 ukaru wangu. So kwenye if you make analysis, this year has been the best. We have been improving year by year. Kwenye dolo le karulo tegel kina de par. Joseph Eurien loya kotomo somero nyesa balebe a subjecta naka history nyese swama manoi ido aswamna joka naka mwalimu nukeche nyese jai kidwe aitubu kwa ngen iso kapo Teso college ne mamu isoma iboro ba ido petunganan ibore du pose soma do katatina nisi bore ba kay mor kikina so mamu si kutatamare be ingaibo soma te joko to mwalimu kosi mwalimu kere bo makina kabido pe bore o pasone pepe iche koto modwelu da bita tosa ingito koto ma osomero nyesa bala sida bonebe raya shanu kedeke ka arimariti mwalimu nukeche ngese jai kikese tube ponengon na sodi takoro berenga shalam edeke anu aja kin ngagogom tena down Asioman na yare takonga shalam kin administration lo somera lo na aja anu aigango to Asioman na bukese je ngai shoma somero ne na tita changa shalam kin de kin no inarai nise sipade ngad itu ba apply no bongo da pera so changa kin de kin inarai ngara kin so kacha pesha na pito na ka pio Susan alama yongo noi mere motda ando aka sapata dumuna atomona relolo njia yongo kera alama bo ne jia deke no boy ganga yongo ganga sapat tani sapata adumuna grade kata ngon kaya alama bo ne che lo sine jao semere lo kwenye Teso college Aloet ngese somere diopet kotomo Teso asalaki itutubidue adauni karak de parakaisa kanyape ageuna geunor kanuka TV is Alfred Atuau Kobuga Soroti.